Nah, kita potong-potong nih guys. Apa itu? Pisang. Ini kita imbu habis ini ya. Habis ini kita imbu biar cepat matang.
Boleh. Nah, jadinya begini. Habis saya potong-potong jadinya begini. Jadi kelihatan banyak ya pisangnya. Jadi kelihatan banyak pisangnya. Nanti kita timbun atau kita imbu ya biar cepat matang gitu. Pakai daun sengon atau apa gitu. Atau daun padi. Kita tutup daun padi yang kering. Kita taruh di samping rumah sono nanti biar cepat matang gitu. Ini lagi ngambil bambu. Kak, di syuting no? Siap. Di syuting gue tak konten. Mobilnya Rosa Iman tak munggah rana kuat ya. Oh, diesel lah ya. Iki lho, iki warai duit penak lho. Lah iki tak warai gledit penak lho. Tak duduk aja. Kerja keras ngono. Iya, siap. Lah iki tambah keras lagi kok. Iya, ulane kuwi. Tahun berapa motor iki Kang? Orang itu. Motor ini Rosa Iman ya kan? Kayak truk kayak malah. Nah, kita langsung ke dapur. Dapur Lek Dwi lagi ya, masak di dapur, guys. Hari ini masak di dapur. Nah, ini Lek Dwi udah nyayur bayam, kelem bayam sama goreng gereh. Mau dimasak ya? Ini kan, cepat dipeki ya? Dipeki, kita dipeki guni bareng. Masa? Belum mah Kita rumah nanti belum guni mang. ditandur apa mana? Oh, ora tukulan. Mau 5 bulan. Tukulan nuki soalnya nek wis urip anu mak nyebar kabeh ngisor kuwi ya. Kena banjir to. Heeh. Pemane diimpuki ngono kuwi lah, bodhe biang ata ya. Aku nonton nang YouTube wong Cina kae lho, kedian. Sak kebonan urip kabeh. Gorengan tok. Ada anu. Pengen ditelor sisuk kan gini ngene. Ini kulkasnya gak ngono. Ini goreng ikan asin nih guys nih. Nah, goreng ikan asin. Ini macet siji. Anu, sekali. Gue saya tahu celing kok Arab anu Pak. Tak kerekep ngopo kresek apa ngono. Halo anu mbok ya. Heh? Apa? Biasanya mbok ngerukepi mbok kan. Oh anu karungnya ta? Apa?
Wong mek kayu pring. Mole juga ki wong mek pring kuwi lho.